blagodaću svoga presvedoga Gospodu se molimo, Gospodi pomiluj, da ovdje uistinu, ovdje prikupima, podari anđela, koje se smjerni, pa da možemo uspehu svetu, uprostu radni snagu, za obožavanje silovjestu, blagodaću svoga presvedoga Gospodu se molimo, Gospodi pomiluj, da nas i koje zakljujemo vlasti svoje, Gospodu se molimo, Gospodi pomiluj, naši spasni Gospod Bože, svojom blagodaću, da nas svoje Božuma, svaka unosimo slavu Tebi, Sinu, svaka za Tvoje preko vekova. Amin. Bravo, svaka čast. Sreće Srbi kao Jugovići, za krst krasni na Kosovovići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu slavnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu slavnu.
pismo piše sutra Terezu Lazaru. Tamo rade zemlju svoju i gračanicu, tamo rade ključe dana za dušana. Tamo vojska ti je dole oko Izrela, čista Laza gleda svoju lednicu. Daje oka, traži sina i na zvijezdu. S desne strane stoji Miloš sa Nizara, gledajući Nikolu iz otvara. Ne dam zemlju za dušana, ne dam meso i kamena zbog njegova. Čekam njega, ja na Kosovu, da mi usne moju glavu, ne dam Srbiju. Pred ikonu ispred Lazara, on poziva u molitvi svetog Zosima. Neće sutra polubiti u Izrela, gledamo minara cela duša. Tebi beže zametanje i zapale svi, baš je sutra ispred tebe prepadeš ti. Za tebe ću i nešćasti život ne dati, da ćemo se svi na nebu večno sastati.